tuguhaye ikaze we wamaze gukora subscribe kuri Step Up TV show kandi nawe utarakora subscribe nkubwira ko uyu ni umwanya wawe mwiza aya nandi mahirwe yo gukora subscribe kugira ngo ibiganiro bitambuka hano ngaha kwiyicano ya YouTube ya Step Up TV show ujye ubikurikirana umunsi ku munsi nkuko mumaze kubimenyera. Ikiganiro cyo kimaze kuba igitambuka kwiyicano buri munsi bagita indege ya siporo. Muri kumwe nanjye Mambo the Pilote, ninjye ubagurutsa, ninjye ubatembereza mu makuru aba arimo aravugwa mu mikino itandukanye, yaba hano mu Rwanda, yaba ku mugabane wa Afrika no ku mugabane w'Uburayi hose. Ngenda mbatembereza, nizere ko amakuru mbagezaho abaryohera kandi mbabwira ko nimba ubona hari kitagenda neza ushobora kujya muri comment section ukatubwira buryo ki uba wabibonye. Uyu munsi nzanye amakuru menshi cyane, turinjira muri KVB, nta kindi kiri kuvugwa usibye ko amakipe yose ahagarariye u Rwanda nubwo byari bigoye yose yabashije kugera muri kimwe cya munani kirangiza. Turibuze kukubwira andi makipe bizacakirana, ese amahirwe yo kuba bakegukana iri rushanwa anganute. Ibyo byose nuze gucikwa. Turerekeza muri BK Pro League, derby yatangiye gututumba kandi nkubwira ko ikipe ya Rayon Sport confirmed noneho yamaze kwemeza ko izakinira muri Stade Amahoro nyuma yuko yari yasize iminsi bivugwa ko ishobora kutazakinira muri Stade Amahoro. Turerekeza mu ikipe ya APR imbere yuko derby itangira, ntabwo bimeze neza hagati yayo n'umusore wayo Niyigena Clement. Turerekeza no ku mugabane w'Uburayi, Manchester United yaraye itanze isomo inashimangira ko izakina Champions League kuko irabura umukino umwe wonyine ubundi ikazitabira Champions League. Casemiro yakoze amateka, Bruno Fernandes we ari kwegereza guca agahigo k'umukinnyi wa mbere ugize assist zirenga 20 kuko amaze kugira 19. ubwo birumvikana ko mu mikino isigaye arasabwa gutanga assist 2 ubundi akaba ari we mukinnyi wa mbere ubikoze gutanga assist zirenze 20 muri season imwe ya Premier League. Ibyo byose turabiva imuzi n'imuzingo, gusa nkuko morambi kubwira kugira ngo amakuru y'imikino akugereho 5 kwa 5 tuba turi kumwe na Kevin photographer. Uyu niwe mu photographer wa mbere, uyu ni umuphotographer uguhereza ama flyers, uguhereza amafoto meza, agukorera ama business card. Wowe nimba ushaka ko anniversary yawe itazibagiranwa, nimba ushaka ko business yawe irushaho gutera imbere, nimba ushaka ko event yawe yamamara, gana Kevin photographer ari buze kubigufashamo. Ubwo reka abari kubanga bw'ibyuma batuzamurire publicité ye, ubone ngenda garuka mu kanya cacambo aya makuru arimo aravugwa mu mikino itandukanye. Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and the birthday or Incarno Entertainment with Kevin Photographer, you can contact us on 0788773185, and even you can follow us on our social media. Kevin Photographer, online service, make more than word with us. Turagarutse nyuma yo kumva umuterankunga wacu mukuru bamwita Kevin Photographer. Uyu niwe mu photographer wa mbere uca ibintu bigacika. Ubwo kandi ndakwibutsa ko dutambuka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, yaba Facebook, Instagram, yaba na Twitter, hose ni Step Up TV show. Tugane ukore follow ubundi tujye tukugezaho amakuru. Ubwo ikiza cyo gukurikirana imbuga nkoranyambaga zacu bigufasha kubona update mu gihe tutarakora ikiganiro, tugenda tugushiriraho update ubundi ukabasha kuba wabona amakuru, ubundi ukaza kumva ikiganiro wumva ubusesenguzi gusa update izo wari uzifite. Reka amakuru yacu y'uyu munsi tuyahere muri KVB Men's Championship. Iyi ni shampiyona nyafrika
mu mupira wa volleyball. Iyi shampiyona iri kubera hano i Kigali. Ku munsi w'ejo nibwo hasozwaga imikino yo mu matsinda, bikaba byarasize amakipe yacu yose azamutse muri kimwe cy'umunani. Aya ni amakipe ahagarariye u Rwanda, murabizi ko ni Rege, ni Polisi, ni Kepra na APR niyo makipe yahagarariye u Rwanda uyu mwaka. Ubwo none ngiye kukubwira buryo ki azakina cyangwa se amakipe bazahura muri kimwe cya munani, kuko mu matsinda maze kukubwira ko yose yamaze kuzamuka. Ikipe ya Reg izahura n'ikipe ya Sport S, iyi ni ikipe yo muri Uganda, mu gihe ikipe ya Polisi yo izahura n'ikipe ya Nigeria Customs, naho ikipe ya Kepra izahura n'ikipe ya General Service Unity, iyi ni ikipe yo mu gihugu cya Kenya, mu gihe ikipe ya APR yo izahura n'ikipe ya Fusilaba cyangwa se Faithful Union. Ubwo ngubwo ni ukureba buryo iki amakipe yacu azitwara. Gusa nibagiye kukubwira amasaha, kuko ni imikino izaba ku munsi w'ejo ku isaha y'isaa 4. Ikipe ya Rege niyo izabimburira izindi, naho ikipe ya Polisi yo izakina ku isaha y'isaa 8, mu gihe ikipe ya Kepra irimo umusore Santiago, ikipe ya Kepra niyo ndyamyo rwose ni mu nyobye, izahura n'ikipe ya General Service Unity ku isaha y'isaa 10, mu gihe ikipe ya APR yo izaba ihura n'ikipe ya Fusilaba ku isaha y'isaa 2. Nizere ko iyi mikino itazagucika. Dushimira RBA idutambukirizaho iyi mikino, yaba Kigali Today ku bantu bakoresha YouTube ndetse na KVB. Iyi channel ya YouTube ya KVB nayo itambutsaho iyi mikino. Nizere ko muri kugenda mwinjoyinga, ariko urabona ko abanyarwanda bari kugerageza kwitabira cyane cyane ingabo n'abapolisi. Niyo mpamvu urabona ko imikino myinshi ya APR ndetse n'ikipe ya Kepra, kubera ari amakipe arimo aritwara neza, bari kugerageza kwigiza imikino yayo hejuru kugira ngo abafana babashe kubona uko bayitabira. Nizere ko atari wowe uzacikanwa iyi mikino, dore ko bageze ahantu noneho imikino itangiye gufata isura. Ubwo tukiri hano mu gihugu cy'u Rwanda, indi update twagarukaho, reka twerekeze muri derby. Mu gihe derby irimo iratutumba cyangwa se irimo iravuza ubuhuha, ubwo ni derby itwegereye. Ikipe ya Rayon Sport yamaze kugarura Azizi Basane nyuma yuko yari amaze igihe kinini ari mu bihano. Uyu musore w'umukongomani, ku makuru dukesha abitabiriye imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport, nuko uyu musore Azizi Basane yamaze kugaruka mu myitozo, bikaba binavugwa ko yiteguye kuzakina derby. Ubwo ni ukureba icyo uyu musore azafasha ikipe ya Rayon Sport, kuko yari amaze iminsi atari kwitwara neza. Nyibuka kesi y'inkumi z'i Kigali ndetse n'ibintu byo kunywa cyane, ariko ubwo yafashe igihe cyo kwitekereza, burya kino gihe gifasha abakinnyi. Dushobora kuzabona Azizi Basane ugarutse akiri wa Azizi Basane abareyo bahaga amafaranga buri munsi, tukabona atanze challenge. Naho mu gihe ikipe ya Rayon Sport yo iri kugerageza kuba yakipinga umwuka mwiza, mu ikipe ya Rayon Sport we niyigena Kerema ndetse na APR ntabwo bari gucana uwaka, kuko abantu babyibuka neza niyigena Kerema yagize imvune. Gusa nyuma yuko bivugwa ko amaze gukira, ikipe ya APR yanze kumugarura muri timu bitewe nuko niyigena Kerema, amakuru dukesha bamwe mu banyamakuru baba nka Sam Karenzi, ubwo ni kuri SKFM, nuko niyigena Kerema yamaze gusinyana n'ikipe ya Al Hilal. Ubwo ngubwo bikaba bivugwa ko aya masezerano narangira azajoininga ikipe ya Al Hilal. Rero bikaba bivugwa ko ikipe ya APR itangiye kwanga kumukinisha, kuko nyine ni umukinnyi wavuga ko utari muri projet zayo, kuko n'umukinnyi n'ubundi umwaka w'imikino nurangira bizarangira asohotse. Ibi bigakurikira ko hari inkuru nabonye ku gihe, ni inkuru ivuga ko hano ngaha muri BK Pro League abakinnyi bagera ku 168, ubwo uyu mwaka uzaba urangiye cyangwa se iyi sezo bazaba basoje amasezerano. Ubwo ni mu bakinnyi
478 bakina muri BK Pro League, ukuyemo cyokoze ikipe ya Al Hilal ndetse n'ikipe ya El Merreikh. Ubwo ni ukuvuga ko abarenga 1/3 b'abakinnyi bakina muri Rwanda Pro League na ko BK Pro League bazasoza amasezerano. Ubwo ni ukureba buryo ki amakipe nimba zabasha kugenda abongera amasezerano. Gusa muri APR ho byatangiye kubasaga hagati yayo n'umukinnyi Niyigena Clement. Ubwo ni ukureba buryo ki iki kibazo bazagihanduringa. Gusa abantu bakavuga ko Niyigena Clement bishoboka ko yaba yari yarasinye pre-contract n'ikipe ya APR. Gusa mu mategeko pre-contract ntabwo ikora nimba yaramaze gusinyira ikipe ya Al Hilal. Abantu babyibuka bibuka ko hagati muri season ubwo twe tugiye gutangira retour, umutoza w'ikipe wa Al Hilal we ubwe yaragiye atangaza ko Niyigena Clement ari buze kubakinira mu mikino bari bafite ya Champions League. Ni ikivugwa ko Niyigena Clement yamaze kumvikana n'ikipe ya Al Hilal. Nuko hajemo biranega ikipe ya APR ikanga amafaranga, none akaba agiye kugendera ubuntu. Akaba ari nabyo bivugwa ko abayobozi b'ikipe ya APR bari kugerageza gukasa Niyigena Clement, bitewe nuko sinzi ikintu wazasobanura nawe uramutse uri umuyobozi ko wanze amafaranga umukinnyi bikaba birangiye agendeye ubuntu. Kandi abantu barabizi neza ko ikipe ya APR gutwara shampiyona n'ubundi niyo ibidafite Niyigena Clement, kuko n'undi mikino akinye n'imiki n'ubundi yari izatwara shampiyona kiyihagarika. Rero ugusobanura kuntu birengeje ari amafaranga bikarangira n'undi umukinnyi agendeye ubuntu ni ibintu bigoye cyane. Ubwo ni ukuba tureba buryo ki derby izagenda. Kandi tukiri hano ngaha kuri derby, nk'uko ejo nabikubwiye ko ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ubuyobozi bwa BK Pro League kimwe n'ubuyobozi bw'iriya kampani ireberera Stade Amahoro, ubwo ni K&I, bari bakoze ibiganiro. Nk'uko tubikesha SG wa Rayon Sport batangaje ko ikipe ya Rayon Sport binyuze no ku mbuga zayo, kuko yari amaze iminsi amatike yaravuye muri system yongeye agaruka muri system, ubwo abafana bakomeze no kugura amatike. Rero biravugwa ko ikipe ya Rayon Sport ishobora kuzishura amafaranga ari hagati ya $25 na $30, aho kugira ngo izishure $40 bari bayiciye. Ubwo ni ukuba tureba buryo ki iyi derby yo mu misozi izaba imeze. Ubwo ngubwo turi no kwegereza ku musozo w'amakuru arimo aravugwa hano mu Rwanda. Tugiye kwerekeza ku mugabane w'Iburayi. Gusa mbere yuko twerekeza ku mugabane w'Iburayi, reka dufate agapoze gatoya, turagaruka twinjira ku mugabane w'Iburayi mu kanya. Get ready, ambara umukandara wawe neza, indege yahagurutse. Pilote ni Aimable Mambo Rekis Genza out Early Capitano. Twazamutse mu ndege ya siporo twatumbagiye. Ubu ngubu amakuru y'imikino tugiye kujya tuyareba ari hasi yacu, ubundi tuyakurikira 5 kwa 5. Turagarutse nyuma yo gusoma ku mazi. Gusa nkuko mpora mbikubwira nkwibutsa ko iyi ni indege ya siporo, nge tuba turi kumwe ni Mambo de Pilote, nge ugurutsa iyi ndege ya siporo nkagenda nkwereza amakuru ariko avanzemo n'ubusesenguzi. Mw'iyi minsi iri imbere turi kubateganyiriza ko kino kiganiro cyajya gitambuka no ku buryo bw'amashusho. Nizere ko abantu murimo murakora share, ntukererane ibyiza nk'ibi. Nimba ubonye kino kiganiro ukagikunda, sharinga n'inshuti zawe zibashe gukurikirana aya makuru y'imikino. Ubwo noneho tugiye kwinjira muri Premier League. Reka abariho duhera muri Premier League. Nta kintu kiri kuvugwa usibye umukino waraye ubaye k'uyu mugoroba. Ni umukino watangiye ku isaha y'isa 3, umukino wabereye kuri Old Trafford. Mbere yuko umukino tuwinjiramo cyane, hari ikintu cyatunguye abantu bakurikirana ruhago, kuko babonye ikipe ya Manchester United iza yambaye amajezi kunda handitseho red, aho kugira ngo bandikeho Snapdragon. Gusa amwe mu makuru namenye nuko Snapdragon yasinyanye amasezerano na Manchester United
ko izaza yambara iriya red byibuze kabiri muri sezo, ni mu rwego rwo gutanga ubufasha ku bantu bafite ibibazo by'uburwayi cyane cyane malariya ndetse na sida baherereye hariya muri Afurika ndetse no muri Amerika y'Epfo, mu rwego rwo kubashakira ubufasha bakajya bambara iriya jezi yanditseho red. Ubwo nicyo twavugaho kuri jezi ikipe ya Manchester United yaje yambaye. Noneho twinjiye mu mukino, ni umukino wahuzaga n'ikipe ya Brentford, ni umukino wabereye kuri stade Old Trafford. Ubona ko ikipe ya Manchester United yinjiye mu mukino hakiri kare cyane, biza no kurangira Casemiro abonye igitego nyuma ya koroneri yaritewe neza na Bruno Fernandes. Maguire asa nk'udeviye umupira awusubiza kuri premier poto, birangira Casemiro ku burangare navuga bw'uriya munyaburkina Faso Watara, birangira Casemiro ateretsemo igitego cya mbere ku munota wa 11. Ubona ko ikipe ya Manchester United nyine irabizi ko ishaka gukina Champions League. Nk'umutoza Michael Carrick, bimwe mu bintu akiza bagendaga bashidiganyaho kumuhereza amasezerano azakomeza no mu zindi season, baribazaga ese afite ubushobozi bwo kuba yakipinga ikipe ya Manchester United ikagera muri Champions League. Rero no mpamvu abakinyi urabona ko basigaye bamwumvira we icya fite cyangwa se intego ze no kuba yafata ikipe ya Manchester United akayigeza muri Champions League, kandi ubona ko birimo biregera hafi. Gusa nanone ikindi wamenya nuko Casemiro yaratsinze igitego cye cya 9 muri Premier League uyu mwaka, kikaba ari igitego cya 8 cy'umutwe atsinze uyu mwaka. Urumva ko Casemiro ni umuntu navuga ko ufasha ikipe ya Manchester United cyane cyane mu mipira yo mu kirere. Gusa Casemiro nawe wagize statistique nziza kuri mukino, ubona ko ikipe ya Manchester United abantu benshi bakavuga bati iratekereza kuba yamwongera umwaka. Ariko nanone abasesenguzi batandukanye, hari abavuga Casemiro ashobora kuba yaza agafasha bano basore ikipe ya Manchester United ishobora kuba yazana akabahereza iyo experience. Ariko abandi bakavuga bati Casemiro arashaje, kuko hari ikintu nakita ko tugenderaho tuvuga ko wenda nk'aba Casemiro ari kwitwara neza nubwo ashaje. Ariko twibwe ko ikipe ya Manchester United usibye Premier League ikina yonyine, muri FA yikoreje mitivamo, muri Carabao yitivamo. Urabona ko ikipe ya Manchester United nabonye ko iyi season ishobora kubigeze nko ku mukino wa 30 na itari yajyana no ku mukino wa 50. Urumva ko yakinye imikino mike ishoboka, ku buryo nano bakinyi tuvuga nka Casemiro ukuze yagiye abona igihe gihagije cyo kuruhuka bikamufasha kwitwara neza. Rero kuvuga ngo uzamushingira hindi season uzaba ufite ikipe ikomeye ibasha guhangana muri Carabao, muri FA, muri Premier League, izaba ifite no kugenda igakina Champions League. Ese Casemiro ni umuntu uzagukina neza kwa gatandatu, ku cyumweru, kuwa kabiri nyina agahora ari ready? Ibyo nabyo biri mu bintu bigoye. Gusa Casemiro ni umukinyi uri kugenda atanga icyizere. Gusa njye uko mbyumva ku ruhande rwanjye, Casemiro byabyiza umugumanya umwaka ukazana abandi bakinyi ahubwo amenyereza, ukavuga ati wenda Casemiro azaza kina Champions League n'indi mikino mike yo muri Premier League, ubundi abo bakinyi bandi baje bagakina FA, Carabao ndetse no muri Premier League ya mikino twavuga itari Grand Rendez-vous, akaba ariho bayikina. Casemiro akagenda abamenyereza nk'umukinyi w'umuregend. Erega abantu bibagirwa ko Casemiro n'umukinyi wakinye muri Real Madrid, uzi nyine gutwara ibikombe cyari cyo, ubona ko nyine n'umukinyi mukuru ku buryo kumugira muri squad hari cyo byafasha. Gusa nanone umukino igice cya mbere yuko kirangira ku munota wa 43 twabonye Sesko yitwara neza nyuma y'umupira yakiriye wa Bruno Fernandes. Ubona ko Bruno arakomeza akimaka. Bruno Fernandes yaragize assist ya 19, ubwo imbere ye hari De Bruyne nawe ufite assist 20. Ubwo biravugwa ko naramuka abashije kuba yatsinda cyangwa se yatanga izindi assist byibuze 2 azaba abaye umukinyi wa mbere mu mateka ya Premier League
ubashije kuba yatanga assist nyinshi muri season imwe. Ubwo ni ukuba tureba buryo ki uyu Bruno Fernandes azitwara. Gusa nanone Benjamin Sesko ubona ko ni umusore nawe uri kuza neza, ubona yaraje gutanga umusaruro biranga. Gusa Michael Carrick kuva yaza twabonye atangira kubanza Sesko kuri bench, akamuhereza nk'igihe cyo kwitekereza uko Sesko aje agatsinda igitego, uko Sesko yinjiye asimbuye agatsinda igitego. Ariko ubona ko nyine Sesko nawe ari kuzamuka ku buryo umwaka utaha ubona ko azaba ari umwataka mwiza cyane uzafasha ikipe ya Manchester United ahantu henshi atandukaniye n'abandi bataka. Urabona ko ni umukinnyi urimo uragerageza gufatanya na bagenzi be, ni umubora, ntabwo ari wa muntu uraho ugenda ukihagararirayo, kandi ukubona ko ni umukinnyi ufite pace, ufite imbaraga, muremure. Mbese ndavuga ko Sesko nawe ni umusore uzafasha ikipe ya Manchester United. Tukiri kuwo mukino gusa ku munota wa 87 ikipe ya Brentford hari igihe cyageze ubona ko itangiye gukina irusha ikipe ya Manchester United binyuze kuri uriya munya Burkina Faso Ouattara, ikagira umusore nka ba Jensen, ikagira uriya musore wayo ukina ku mpande Potter, ukagira Kayode. Igerageza nyine kuba yakikamata ku munota 47 birangira Jensen atsinze igitego. Uyu ni umusore wabo ukina hagati wambara nimero 8 w'umuhangwa. Ariko n'ubundi birangira ikipe ya Manchester United itwaye amanota 3, bikaba byatumye igira amanota 61. Ubwo rero Manchester United mu mikino isigaye irasabwa gutsinda umukino umwe ikajya Champions League. Ubona ko nyine ni ibintu bikubiye kenshi ko ikipe ya Manchester United izitabira Champions League ya season ikurikiyeho. Gusa abantu nanone bakibaza ikibazo kimwe, ese Michael Carrick niwe wagakwiye kuba ahaguma? Usanga bati ubwo ari umutoza waje akayifata tubona ko irimo irasufura, abantu benshi banavuga ati byibuze niyo yatujyana muri Europa League, kuko nka Aston Villa yari ku mwanya wa 3 yayirushaga amanota 10. Bakavuga bati biragoye cyane kuba wakerekeza muri Champions League. Gusa ubona ko yaje arayifasha mu buryo bushoboka ubwo bwose. Ubwo bakaba bagiye kujyana muri Champions League. Gusa nanone umutoza mukuru uburyo wamutuma kuba yakitwara neza bihambaye, kuko abantu bavuga ko yaje nta mukinnyi n'umwe yaguze, nyine yaje atoza abahari. Gusa nanone ntabwo twasoza ko uyu mukino twirengagije umuntu bita Kobbie Mainoo. Ni umusore mbona ko urimo urazamura urwego, kandi kuzamura urwego rwa Kobbie Mainoo bituma abasore nka Casemiro, abasore nka Bruno Fernandes nabo babasha kwitwara neza. Casemiro ku myaka ye afite umusore nka Kobbie Mainoo umufasha kwambura imipira, nyine ubona ko ni umusore witanga cyane, utuma ikipe ya Manchester United ubona ko umukino wayo ubugenda. Ubwo nibi twavuga ko uyu mukino, ahubwo reka twerekeze ku mukino uri buze kuba uyu mugoroba wa UEFA Champions League. Reka mfata agapoze gatoya ubundi mite ngaruka mukanya. Get ready, ambara umukandara wawe neza, indege yahagurutse. Pilote ni Aimable Mambo, Ladies Genza out, Early Capitano. Twazamutse mu ndege ya siporo, twatumbagiye. Ubu ngubu amakuru y'imikino tugiye kujya tuyareba ari hasi yacu, ubundi tuyakurikira 5 kwa 5. Turagarutse noneho reka twerekeze muri UEFA Champions League. Iri ni irushanwa rihuza amakipe yitwaye neza mu bihugu by'iwayo. Iri ni irushanwa ribera ku mugabane w'i Burayi. Uyu mugoroba turi buze kuba dukurikirana umukino uri buze guhuza ikipe ya Paris Saint-Germain iraba ikina n'ikipe ya Bayern Munich. Ni umukino navuga ko uri buze kuba ukomeye. Abantu benshi ntibatinya kuvuga ko ari finali ije mbere y'igihe. Uyu ni umukino twakitegaho iki? Ese ni umukino uraba ukina gute? Gusa ahubwo reka manze nkuhereze zimwe muri update ku ikipe ya Paris Saint-Germain. Nta mukinnyi wayo n'umwe uri buze kuba udahari, cyangwa se nta mukinnyi n'umwe ufite imvune. Vitinha mu byibuke ko yari yagize imvune ubwo bakinaga n'iriya kipe ni Rio. Gusa byaje kurangira bigaragaye ko nta mvune yari ikomeye afite, ari buze kugaragara kuri uyu mukino.
gusa ikipe ya Bayern yo iri buze kuba byibura kamvuge nk'abantu babiri iri buze kuba ibura b'ingenzi irayibura Gnabry ntabwo ari buze kugaragara kuri uyu mukino kubera ikibazo cy'imvune afite kandi nanone umutoza wayo Company ntabwo ari buze kugaragara kuri uyu mukino bitewe n'ikibazo cy'amakarita ubwo bikaba bivugwa ko uyu mukino ushobora gutozwa n'uwo bita Danky ubwo ni ukureba buryo ki biri buze kugenda kandi tukiri kuwo mukino ikintu navugaho gitoya cyane nuko abantu barabizi ko ikipe ya Paris Saint-Germain ni ikipe ikomeye cyane kuba kinyi bo ku mpande ariko bakina bugarira kandi n'abakinyi bakina mo hagati mu kibuga niho navuga ikipe ya Paris Saint-Germain ifite imbaraga nyinshi cyane kandi ikipe ya Paris Saint-Germain ikina ya system yitwa pass and move hamwe nimba pass umukinyi wigira imbere aguhereza baba bakina nko muri basket ibintu byo gusubira inyuma reka baberekeza imbere ubona ko Enrique hari ikintu yashize mu ikipe ya Paris Saint-Germain mbona ko kiri buze no kuyifasha iri joro ziriya mande zayo yaba Hakimi yaba Nuno none ukagira hagati mu kibuga umuntu nka Vitia ukagira Joao Neves n'abasore bagufasha none ukaba ufite n'imande zawe zimeze neza ufite Desire Doué ubona ko mw'iyi minsi harimo bakinyi bari kwitwara neza ufite Dembele ikipe ya Paris Saint-Germain ni ikipe iri buze kuba igerageza kwiharira umukino bitewe n'abasore bayo bari buze kuba bafite nanone tukagera ku ikipe ya Bayern ikipe ikina umupira w'ingufu wirukanka cyane kuko ufite umuntu nka Olise nanone ukagira Musiala umaze iminsi myinshi adakina uraba uri fit ufite Luis Diaz ibi bintu nkaba ari byo nge mbona ko ikipe ya Bayern iri buze gushingiraho yica umukino wa Paris Saint-Germain umukino wa Paris Saint-Germain ushingiye gukoresha abakinnyi bo mu mpande bugarira ubwo ni Hakimi na Nuno Mendes gusa ikipe ya Bayern yo ifite abasore nka Olise ikagira n'umusore nka Luis Diaz tubona nabo babangama cyane ibi bikaba biri buze gutuma bano basore b'ikipe ya Paris Saint-Germain yaba Nuno Mendes ndetse n'uyu Hakimi batari buze kubasha kubona uko bigira imbere bakate ya masantere yabo babashe gukinana na bagenzi babo kuko barisanga igihe kinini bari kugerageza kudefanda kugira ngo aba basore barimo Olise na Luis Diaz batari buze kubona aho binjira nyine batsinda ikipe ya Paris Saint-Germain ubwo rero ni ukuvuga ko ikipe ya Paris Saint-Germain dushobora kuba turi buze kubona umukino wubakiye hagati mu kibuga cyane ngiye uyu mugoroba uko ndi kubibona ikipe iri buze kurusha indi gukina neza hagati mu kibuga niyo iri buze kuyobora umukino kuko ku mpande tubonye ko ni ibintu biri buze kuba bisa nkaho bidashoboka yaba impande za Bayern nabwo ziri buze kuba zikora neza kuko zira zifite abakinnyi babiri b'abahanga na za mpande ikipe ya Paris Saint-Germain ishingiraho nabwo ziri buze kuba zikora kuko ziraba ziri gukina defensive cyane kuruta uko ziba offensive gusa nanone hagati mu kibuga nk'uko namukubwiye Vitinha na Joao Neves ku ruhande rwa Paris Saint-Germain ukagira Kimmich yaba Pavlovic ku ruhande rw'ikipe ya Bayern aba nabo ni abasore b'abahanga cyane rero ikipe iri buze kudomina indi mu kibuga hagati ngenda abona ko ari iri buze kwitwara neza k'uyu mukino ubwo ni ukuba tureba buryo ki uyu mukino uri buze kugenda ndi buze kugaruka ku munsi w'ejo cyangwa se umukino ukirangira ubundi tuwuganireho neza nizere ko uyu mukino utari buze kugucika udafite abonoma nizere kuri buze kukurikirana ku bitangazamakuru bya hano mu Rwanda kuko nabyo bisigaye bicishaho imikino kandi ubona ko bayicishaho neza gusa tutarasoza amakuru yacu reka twerekeze ku makuru arimo aravugwa muri transferi ikipe ya Barcelona nyuma yuko irimo iragerageza kuzana uwitwa Alvarez gusa bikaba biri kuvugwa ko ikipe ya Atletico Madrid iri kugerageza kubagora kuko ikipe ya Atletico Madrid yazanye umuntu nka Lookman nayo iri kugerageza ngo irebe ko yagira ute yakora nk'ikindi kiragano cyayo cyangwa se yakubaka ibintu byayo rero Alvarez ikipe itazazana amafaranga nyine afatika amafaranga yamwe tuvuga ngo yahindura ubuzima ntabwo izabona uyu Alvarez rero bimwe mu bitangazamakuru bikomeye ari ku mugabane w'i Burayi bikaba bivugwa ko ikipe ya Barcelona yatangiye kureba abasore barimo nka Joao Pedro wa Chelsea
umusore nka Lautaro Martinez yaba n'umusore Ousmane. Ubwo ni ukureba uko ikipe ya Barcelona izabasha guhitamo. Gusa tukiri no mu ikipe ya Barcelona nk'uko mubizi ko ikeneye umukinnyi nka Bastoni, gusa andi makuru aravuga ko ishobora no kuba iri kuganiza umunya Espagne ukinira ikipe ya Chelsea. Ubwo ni Marc Cucurella ko yazayerekezamo umwaka utaha, mu gihe tubona ko mu ikipe ya Chelsea bitarimo biragenda neza. Tukiri hariya mu gihugu cya Espagne biravugwa ko Mourinho ashobora kuba arimo araganira n'ubuyobozi bw'ikipe ya Real Madrid ko yakerekezamo umwaka ukurikiraho imikino, nyuma y'uko babonye ko Arbeloa nta diri irimo kwitwara neza, bikomeje kugorana. Ubwo reka twerekeze no mu gihugu cy'Ubwongereza. Manchester United biravugwa ko ishobora kuba igiye kongerera amasezerano umusore wayo Ugarte, akaba ari amasezerano ashobora kugera mu myaka 2. Ubwo ni ukureba buryo kibizagenda. Kandi andi makuru navuga ko ari meza, mwibuka ko Mbappe ubwo bakinaga n'ikipe ya Real Betis yasohotse mu kibuga ubona ko wagira ngo yagize imvune. Gusa amakuru dukesha ibitangazamakuru bya hariya muri Espagne nuko Mbappe yaba na Courtois ku mukino wa El Clasico bashobora kuzaba bahari. Tukiri k'uyu mukino wa El Clasico, abantu mwamaze kumenya ko Lamine Yamal atazawugaragaramo. Gusa no mu bintu bibabaje cyane nuko Lamine Yamal ashobora no kuzasiba imikino 2 ibanziriza igikombe cy'isi. Mbere yuko dusoza amakuru y'imikino, umuntu bita Jadon Sancho, uyu ni umusore w'ikipe ya Aston Villa. Uyu ni umusore abantu baramuzi ko yanyuze no mu ikipe ya Manchester United. Biravugwa ko ikipe ya Dortmund ishaka kumwisubiza nyuma yaho umukinnyi agiye muri Manchester United bigende neza. Baravuga ko bashobora kumugarura akaba yagira impinduka abafasha muri Bundesliga. Reka amakuru yacu y'imikino tuyasoreze hano, mwibutsa ko ari kumwe na Mambo de Pilote. Nimba utarakora subscribe ntugende udakoze subscribe, turabakunda cyane.